Muraho neza, tubashimiye ko mudukurikiye. Tuje kubagezaho uburyo ushobora gukora Google Admob account, hanyuma ukamonetizinga application yawe, ukinjiza amafaranga kandi bikoroheye bitakugoye. Mbibutse, iki kigo cyashinzwe na sosiyete ya Google, ishinzwe n'abasore babiri bita Larry Page na Sergey Brin, bayishinze mu 1996. Tuje rero kukwereka uburyo ushobora kumonetizinga application yawe wakoze y'ama Android cyangwa akoreshwa muri iOS, ariyo Apple, ushobora gushyira muri App Store. Admob rero ikoze ite? Kugira ngo ubanze kumenya Admob bisaba kuba ufite application wensitaye wakoze, kandi ntago bigoye. Ubutaha mu video akurikira tuzabereka uburyo ushobora gukora application zawe za mbere. Mbibutse yuko iki kigo gihemba abantu benshi ku isi, kiri mu bigo bya mbere bifite abakozi. Mubwire yuko umuntu uwo ari we wese ukoresha Google n'ubwo kuko arahembwa. Tugiye kureba rero uburyo ushobora gukora amabana native na reward mu Android na OS. Bikorwa bite kugira ngo publicité ufungura application ubone publicité ziraje zishyirwamo nandi? Tugiye kubereka rero uburyo ushobora gushyiramo izo publicité. Ni ibanga rikomeye cyane uburyo bwo kwamamaza mu application. Urabona ko muri iyi myaka tugezemo gukoresha application bisigaye ari byo bintu bigezweho cyane. Application iyo ariyo yose ushobora kuyamamarizamo. Murazibona zigiye zitandukanye zo gushakisha amakuru. Tugiye kureba uburyo ki ushobora kuzishyiramo publicité ukamamaza, nawe Google igatangira kuguhemba ku mafaranga. Ntago bigoye. Urabona ko ushobora kwamamaza muri map, application zikoze map, game, music, byose ushobora kubikoresha ukamamaza iyo wakoze izo application zawe. Ikintu ugomba kumenya bwa mbere, ugomba kubanza kumenya Google Admob. Wamara kuyimenya ukayitandukanya n'izindi na Google AdSense. Google AdSense ikoreshwa kuri website. Tugiye kureba rero uburyo ushobora gufungura Google Admob ikoreshwa ku ma application ya telefone. Icya mbere urajya muri Google search, wandike Google Admob, usearchinge sign up, ubundi ujye kwiyandikisha. Tugiye kureba uburyo rero ushobora kwiyandikisha, noneho ugakereya izo bana ukamamariza mu application yawe. Numara kugeramo urareba ahanditse, urabona ko harimo sign in na sign up. Icyo tuje gukora ni sign up. Wamara gukanda ahanditse sign up, urahita ukanda get started. Nukanda kuri get started, system ikikora irahita ikurura email yawe, hanyuma ikubaze email na password usanzwe ukoresha kuri Google muri Gmail. Ndibutse yuko bikoranye na Gmail kubera ko zose ni za sosiyete ya Google yaba basore babiri Larry Page na Sergey Brin. Iyo umaze rero gushyiramo email ukanda next. Wamara gukanda next, bakwereka yuko welcome to Admob sign up, hanyuma bakakwereka amategeko n'amabwiriza bijyanye na payment ads. Urabona ko wemeza igihugu uherereyemo. Aho ngaho urabona ko nakoresheje default nshyiramo United States, hanyuma ugahitamo n'ubwoko bw'amafaranga. Hanyuma igikurikiraho ni ukwemeza aho kuri 4 mureba no kuri 5 uremera amategeko n'amabwiriza. Numara kwemera amategeko n'amabwiriza urabibona ko hejuru handitse please review and accept the terms and conditions. Nurangiza ukore create Admob account. Numara gukanda rero kuri create Admob account, urabona ko bahita bakubwira ngo you are successfully create your Admob account. Aho hasi uremera n'ibijyanye no kwakira message zamamaza cyangwa zikwibutsa ibintu ugomba gukosora igihe application yawe yahuye n'ikibazo. Ikindi mbibutse yuko iyo umaze gusetting application yawe bashobora kukubwira ngo ishobora kuzaba iba monetized, kuyimonetize ku buryo ushobora kwinjiriza amafaranga. Ukanda rero continue to Admob. System rero ikwereka yuko ready to take off, ikakwereka home page. Urabona ko home page ukuntu ikoze harimo apps, home urayibona,
immediate campaign ushobora kwamamarizamo application yawe. Iyo urangije rero gukora ibyo ujya handitse payment, ukajya gusetingamo payment. Urabona ko kuri payment kugira ngo amafaranga azabashe kwishyurwa igihe application yawe yamaze kuzuriza, amaze kubona amafaranga ahagije ushobora kubikuza. Mbibutse yuko kugira ngo bayaguhe aba amaze kugera ku mafaranga amayero 70 n'urugero. Biterwa rero n'igihugu, hari n'igihugu begizija amayero 100. Iyo umaze gusetinga rero address, ujya noneho kwatinga ama application. Aho ngaho murabibona ko mfitemo application zisanzwemo nakoze. Iyo umaze kuzishyiramo urabona ko handitse all apps ni ama application yose. Kugira ngo rero ushyiremo application tujya aho handitse apps, hanyuma ugakanda handitse add app. Iyo umaze kwadinga app, icyo bakubaza ni iki? Bakubaza nimba ari Play Store cyangwa ari OS, ukemeza. Bakakubaza nimba application yawe iri published, yabaye published muri Google Play cyangwa muri App Store, ukemeza nimba ari yego. Nkaho ngaho nakoze no, kugira ngo ni text ngiye gukora kugira ngo mbereke uburyo ushobora kuyisetinga. Iyo umaze kuyisetinga rero ushyiramo information za application yawe, izina. Amara guhitamo izina ugahitamo nimba ari Android cyangwa ari OS. Aho ngaho urabona ko nahisemo ari Android. Iyo urangije ukanda handitse add. Umaze kwadinga rero ukora iki? Bahita bakubaza gucreatinga ads unit, niyo step ubukurikijeho. Urabona ko dufitemo banner, tukagira iyitwa intellectual, tukagira iyo bita rewards, tukagira na native advanced. Mbibutse yuko izi ngizi ni ubwoko bwa publicité ziza muri telefone. Tuvuga winjiye nko winjiye kuri Facebook ukoresheje telefone, publicité ukabona iratambutse, cyangwa ugiye wenda nko ku gihe ukoresheje telefone ujya kubona ukabona publicité zirimo ziratambuka. Mbibutse ko zira publicité arizo Admob. Iyo umaze kuyisetinga uhita ubona message ikubwira ati congrats, your app has been added to Admob. Icyo ubona ni iki? Uhita ubona apps ID yawe, urabona iyo code iri aho ngaho, ni nimero ibiranga iyo application ushyiremo. Nta yindi bishobora guhuza iyo ari yo yose, kuko iyi nimero niyo ituma traffic cyangwa payment ziza kuri application yawe igihe publicité zanyuzeho. Urabibona no kuri iyo application yitwa Studio Design nakoze, babona ko bakubwira ati congratulations, your app has been added to Admob. Urabibona n'iyo code urabona ko itandukanye na ya yindi ya mbere. Rero iyo urangije ukanda next to create ads unit. Iyo umaze creatinga rero ubona ko hari add format, ni banner. Urabona aho ngaho wandikamo name, reba ads unit name ukayandikamo, hanyuma ukajya kuri step ya kabiri urahabona handitse advanced, hanyuma ugakanda create ads unit. Iyo umaze gucreatinga ads unit, urugero nkaho ngaho tugiye gucreatinga banner, twabanje gucreatinga banner, tugiye gucreatinga intellectual. Iyo intellectual urabona ishobora kuza ari text cyangwa ikaza image cyangwa video. Iyo umaze creatinga rero urabona muri ads unit zihita zigaragara. Urabona ko dufite n'uburyo ushobora guhita ukanda handitse copy. Iyo umaze gukopi iyo code uragenda ukayinjiza muri code zikoza application yawe, application yawe igatangira kunyuramo publicité za Google ako kanya bitakugoye. Aho ngaho iyo ugiye kuri apps setting rero ubona iki? Ugiye kuri apps setting uhita ubonamo apps ID. Urugero iyo wamaze kuyicreating ariko ukaba utazi ahantu iherereye, ukanda aho kuri apps settings, hanyuma ukayibona ugakora copy, ugatwara code ukajya kuyisetinga muri application. Urabona aho ngaho bikubijyanye na block, aho ngaho urabona ko no ads review. Urabona ko ni ibijyanye no kubloka ama application igihe publicité udakeneye muri application yawe zikaba block. Aho urabona ko twebwe ntayo twigize dusetingamo kugira ngo hatagira nta app nimwe isetinzemo. Umva bigaragara kandi biranumvikana, nta bigoye mu gusetinga ama application. Rero iyo umaze gusetinga application, igikurikiraho ni ukujya
kuri home page yawe. Home page yawe ni ya page ibanza. Kuri page ibanza iyo uhakiritse ibiza urabibona, biragaragara, urabibona, ni uhita ubona amafaranga. Urabona ko ads network earnings, urabona ko ari 0,000. Urabona ko nta nuza. Urabona aho handitse your account is approved. Google ihita yemeza yuko account yawe yemejwe, hanyuma igatangira kukubarira. Amafaranga atangira kubara muri account yawe ku buryo iyo wujuje amadolari 70 abasha koherezwa kuri banki. Nibutse ko aho hantu handitse payment iyo hasetinze neza bakubazana konte yawe, konte yo mu Rwanda, kandi birakunda cyane ko baguhemberaho. Ni kimwe na AdSense niko bahemba. Iyo page nazanye niyo nifashishije kugira ngo mbereke uburyo iyo umaze kugira earnings zawe umaze kuyagwiza ukuntu biba bimeze. Urabona nkaho ngaho handitse today hariho amadolari 11, yesterday hariho 13, this month hariho 210, hanyuma last month hariho 460. Urabona ko Admob ihemba neza. Rero ndabashishikariza gukanda like, ukande kuri subscribe, hanyuma kandi no kunzogera kugira ngo ntuzacikwe na video niyo.